Yes, kanonye mbifurize kuguma kugubwa neza guhirwa mu byo mukora byose birumvikana ni amakuru agezweho arebana n'umutekano politike na diplomasi tugiye kuba tubapudetinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze mu kanya gato by'umwihariko drone z'intambara za FARDC zongeye gukora ibara buryo navuga ko budasanzwe mu bice bigiye bitandukanye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo ni zimwe mu nkuru zikomeye cyane tugiye kuba twinjiramo tuva imuzi n'imuzingo tuba updatinga gatanu kuri gatanu tubabwira uko situwasiyo ihagaze mu buryo bwihuse cyane. Si ibyo gusa kandi turaza no gukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye tugende tubabwira uko byifashe ko nabonye imirwano rwose mu bice bigiye bitandukanye yakamishije impungenge ni zose ku basivile nyamuneka turaza kubikomozaho tubive imuzi n'imuzingo bisasu bya drone byo byamaze kuba ibindi kuko abasivile bari kugwa ku kibuga cy'imirwano uko bwije nuko bukeye turaza byose kubikomozaho tuba updating gatanu kuri gatanu turaza kugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye tubabwira uko situwasiyo ihagaze kuko amakuru ni menshi cyane harebana n'umutekano politike na diplomasi muraza kunyemera dusimbukire by'umwihariko muri teritwari ya Walikale tubabwira iby'imirwano ikomeye cyane amashusho yatumye kapiteni wa FARDC akatirwa igifungo cy'imyaka 20 nayo turayasanye turaza kuba tubabwira uko bimeze u Rwanda rwagaragaje aho ruhurira na AFC M23 si ibyo gusa kandi nyuma ya Uvira tuzafata Goma ndetse na Bukavu ni amakuru menshi agezweho arebana n'umutekano politike na diplomasi ku rwego mpuzamahanga tugiye kuba twinjira makuru menshi agiye atandukanye tubabwire uko byifashe muraza kunyemerera mbabwire yuko ubu tuvugana nyamuneka ibintu byamaze kuba ibindi ndayishimiye yirukanye abaminisitiri babiri yari amaze amezi atandatu ahaye imirimo ese ni kubwiye mpamvu bimeze bite turaza kubikomozaho Emmanuel Macron yisheje Tshisekedi bufasha mu kurinda ubusugire bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turaza kubyinjiramo bikaba bibaye nyuma y'uko Tshisekedi kubonana na Macron yari avuye i Davos aho hose akaba ari mahiga ubufasha bwo kugira ngo akomeze by'umwihariko ahangane n'abarwanyi ba M23 inkuru ya Emmanuel Macron gato cyane ubu tuvugana perezida w'Ubufaransa yishishe mugenzi we Antoine Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubufasha bwo kurinda ubusigire bw'igihugu cye kuri uyu wa gatanu tariki ya 23 Mutarama nibwo Macron yakiriye Tshisekedi mu ngoro ya Trump RQC nyuma yo kumutumira i Paris ni umuhuro rero wasize abagabo bombi baganiriye ku biganiro perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero abinyujije ku rubuga rwa X rwahoze ari Twitter yatangaje ko ibiganiro bya Tshisekedi na Macron byibanze ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'umubano w'ubufatanye hagati y'ibihugu byombi Macron rero yemeje ku byo yemereye umushyitsi we harimo ubufasha bwo kurinda ubusigire bw'igihugu cye ati nshimiye kuba nakiriye i Paris perezida Tshisekedi Chilombo nongeye kumugaragariza ko Ubufaransa bushyigikiye ibyemezo ubusigire n'ubwigenge ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'imbaraga zo kugira ngo hagerwe ku gahenge kafatika kandi gashobora kugenzurwa n'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Macron kandi yunzemo ko Paris Kinshasa bafite intego yo gusubiza abaturage by'umwihariko mu buzima busanzwe Tshisekedi kandi na Macron baherukaga guhurira i Paris mu mwaka wa 2025 ubwo bari bitabiriye inama yiga ku kibazo cyo gutabaza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo icyo gihe perezida w'Ubufaransa yatanze icyifuzo cyo kuvugura ikibuga cy'indege cya Goma ngo gikoreshwe mu bikorwa by'ubutabazi ndetse n'igitekerezo cyiza cyo gushyigikirwa na Kinshasa yari yihakanye intego yo kugifungura bitarenze mu mwaka wa 2025 iki cyifuzo cyakora cyaje kwitamikwa umutwe wa M23 ugaragaza ko ufungura ariko gufungura hari ahantu ari ikibazo by'umwihariko bishingiye ku byari birimo bigenda bigaragara hagati y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu by'umwihariko cyo na mutwe wa AFC M23 ibyo rero byateje ikibazo gikomeye cyane ku ruhando mpuzamahanga
nibira iyi nkuru tuyinjiremo nayo mu buryo navuga ko bwihuse. Ibisasu bya drone za FARDC byateye mu baturage hafi ya Minembwe. Impungenge ni zose ku mutekano w'abasivile. Mu makuru yizewe aturuka mu misozi miremire y'umurenge mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo aravuga ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zakoresheje indege zitagira umupiloti drone mu kugaba ibisasu mu bice bituwe n'abaturage, by'umwihariko ahazwi nko kuri Puwezero muri Mukoko ndetse no mu nkengero za santere ya Minembwe. Aya makuru kandi avuga ko ibyo bisasu byateye mu gitondo cyo ku itariki 24 z'ukwa mbere. Umwe mu baturage rero baho wavuganye na Minembwe Capital News yavuze ko drone yatangiye gutera ibisasu ku isasu saa 10 y'urukerera. Ati twumvisha amasasu agituruka mbere, nyuma yaho igisasu cyahanuwe mu bice bya Puwezero. Yakomeje asobanura ko kandi drone ngo yabanje kuzenguruka ibice bitandukanye birimo na Rugezi ndetse na Mikenke, ariko ibisasu byabo bigahita bigwa mu bice bya Puwezero. Hari n'abaturage benshi babisizemo ubuzima. Ibi bitero rero by'indege za drone bibaye mu gihe umunsi wabanje tariki ya 23 z'ukwa mbere 2026 habaye imirwano ikomeye hagati y'ihuriro rya Twirwaneho ndetse n'ingabo za Kongo zifatanyije n'ingabo z'uburundi mitwe y'abazalendo na FDLR. Iyo mirwano rero yabereye cyane cyane muri Puwezero, aho uruhande rwa leta rwari rwatangije igitero, ariko Twirwaneho kakirwanaho ikaza gusubiza inyuma ingabo za leta. Amakuru agezwe rero avuga ko kugeza ubu Twirwaneho kizigenzura Puwezero n'inkengero zaho, mu gihe ingabo za leta zikomeje kugaba igitero ziturutse mu bice bigiye bitandukanye bya Bibogobogo, kwa Murima, Rusuku ndetse n'ibindi bice byo muri teritwari ya Fizi. Kugeza aya masaha ibintu bikomeje gukara, ariko se kandi ku rundi ruhande bitangazwa gusa nta nubwo ari byo turi burambirizo cyane, ahubwo nyemera nkubwire yuko ubu tuvugana nyamuneka ibintu bikomeje kuba bibi cyane ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko bisa nkaho noneho Kongo nayo nyuma y'amagambo amaze iminsi atangajwe na perezida by'umwihariko wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse kandi uwitwa General Sultani Makenga nawe agatangaza byinshi bigiye bitandukanye. Nyemera nkubwire yuko ubu tuvugana by'umwihariko hano mu bice by'umujyi wa Uvira naho bisa nkaho bamaze kudekarara intambara mu buryo navuga ko budasanzwe. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi yahaye abaturage isezerano ry'uko mu gihe cya vuba azatangira ibitero byo kwisubiza ibice byose M23 igenzura birimo n'umujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Ni ubutumwa Tshisekedi rero yatanze abinyujije muri guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo ku ruhande rwa leta Kinshasa Jean-Jacques Pelusi. Kuri uyu wa gatanu rero tariki ya 23 Mutarama nibwo Pelusi wari uhagarariye by'umwihariko umujyi wa Baraka, ubwo mu kwezi gushize 23 yafataga Uvira yatahutse nyuma y'uko ziranyeshyamba zari zafashe icyemezo cyo kuva muri uriya mujyi zigasubira inyuma. Guverineri rero Pelusi mu butumwa yahaye abaturage akigera muri Uvira yavuze ko perezida Tshisekedi yamusabye kubwira abaturage ba leta aho bari hose ko bagiye kwisubiza ibice byose M23 yari yarabambuye. Ati hari benshi biciwe hano, abandi bari mu nkambi z'impunzi, ariko umukuru w'igihugu yambwiye ati genda ubwire abaturage vuba aha tuzarwana, nyuma yo kwisubiza Uvira tuzakurikizaho Kamanyura, nyuma yaho dufate Goma ndetse na Bukavu na Bunagana ndetse n'ahandi. Ibi nibyo uwitwa Jean-Jacques Pelusi yatangaje. Pelusi kandi yamuneyeho kwirinda kwangwa ku mutego w'umwanzi, ahubwo agaragaza ko ngo bafite imbaraga n'ubumwe bwo gukora buri kimwe cyose. Ati nimukagwe mu mutego w'umwanzi, gutera abanyamurenge, kwica abanyamurenge ndetse no kubatoteza. Ibyo ni umukino w'umwanzi. Abandi abasivile, abaroba, abanyamurenge, abashi, abafurero, twese turi abantu duturuka kuri papa umwe ariwe Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo.
Chilombo tugomba gukora buri kimwe cyose tukubahana. Uyu mugabo kandi yanasabye abaturage kubwira abanyamulenge ko bahunze umujyi wa Uvira bagomba gutahuka bagasubira mu ngo zabo ngo kuko nta wazongera kubatoteza. Yijeje kandi by'umwihariko abaturage ko mu gihe cya vuba imipaka ihuza Kinshasa ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izongera gufungurwa. Ibyo ni bimwe mu bikomeje kugenda byibazwaho. Uwitwa Perezida Tshisekedi Chilombo yamaze kugera i Davos. Nyuma yo kuva i Davos yamaze by'umwihariko kwerekeza mu Bufaransa, aho yagiye guhura n'umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa Emmanuel Macron, nk'uko amakuru y'ingenzi akomeje kugenda aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba nyamuneka byamaze kugenda bigaragara. Aba rero ngo bakaba bagiye kuganira ku kibazo cy'umutekano muke ukomeje kugenda ugaragara ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo akaba aricyo kintu cy'ingenzi gikomeye bagiye kuganira ngo barebereho rimwe. Amakuru rero namaze kwakira ni uko butuvugana ibintu byamaze guhindura isura, ndetse isaha ku isaha ivumbi rishobora kuza gutumuka ku mirongo y'imbere ku rugamba, nyuma y'uko rwose byamaze kugenda bigaragara y'uko nyamuneka ngo icyitwa umutekano muke hano ushobora kuza kuzamba mu masaha ari imbere uko iminota ikomeje kugenda icaho indi kaza. Perezida rero by'umwihariko Tshisekedi ngo akaba ari mu gihugu rwose cy'Ubufaransa, akaba ari kuganira na mugenzi we wa leta by'umwihariko ya Kongo, ariko kandi ngo ibi byose ngo bikaba biri kuba mu gihe igisirikare cya 23 na FARDC bakomeje kugenda bahangana. Induru n'akababaro ku bwicanyi n'ihohoterwa bikomeje kugenda bigaragara mu mujyi wa Uvira, nubwo hari abayobozi ba 23 bakomeje kugenda batangaza byinshi, FARDC nayo igatangaza byinshi. Umujyi wa Uvira rero winjiye mu mwijima n'akaga n'icuraburindi kuva ku cyumweru ku itariki ya 18 z'ukwa mbere 2026, nyuma y'uko ingabo z'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo AFC 23 zivuye muri uriya mujyi. Amahoro yarategerejwe yahindutse amarira, amaraso ndetse n'ubwoba bukabije. Abaturage bo muri Uvira rero bahisemo kuva mu mujyi, by'umwihariko ibintu bitari byabi cyane kuko ihohoterwa ry'indengakamere ryari rikomeje gukorerwa abasivile, by'umwihariko urubyiruko rutagira kivugira, rukomeje kwibasirwa rero n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi mu gihe kitarenze iminsi mike gusa. By'umwihariko 23 itanze umujyi wa Uvira kugeza aho abantu barenga 25 bamaze kwicwa. Iyi ni imibare itangazwa. Abenshi muri aba rero ngo rukaba ari urubyiruko rwarashwe, ni mu gihe kandi rwari rufite inzozi zo kubaho mu mahoro ndetse no kubaka ejo hazaza. Abantu bagera kuri 60 baburiwe irengero, imiryango yabo ikaba iri mu gahinda n'ihungabana rikabije, batazi aho berekejwe. Abantu barenga by'umwihariko 130 barafashwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ibi byose barashinzwa kuba by'umwihariko ngo ari ibyitso bya 23. Aba barimo abayobozi b'imidugudu, imihanda n'utugari, ndetse abo bose bafunzwe kubw'impamvu zitumbikana bigamije rero gusenya imiyoborere rusange ku bikomeje kugenda bigaragara. Ibikorwa rero byateje uburakari n'agahinda gakomeye mu rubyiruko rwa Uvira. Wazalendo rero bafatwaga nk'abavandimwe n'abarinzi b'igihugu mu guhungabanya ibitero, bahisemo guhinduka abicanyi. Ibi rero byamaze kuba bitera ubwoba batari bake. Urubyiruko rero ruragira ruti twasanze muri abo banzi bacu harimo impamvu nyinshi zitandukanye kandi zikomeye. Kuki telefoni z'abaturage zamurwaga ku ngufu hifashishijwe imbunda? Kuki ubuzima bw'umusore cyangwa se inkumi by'umwihariko mu mujyi wa Uvira hano bwateshejwe agaciro, ndetse bagateshwa agaciro ku buryo buri hejuru? Uburyo rero bw'ibikorwa bikorwamo bagaragaza ko biteguwe neza, kwambura abaturage bya ruswa, iterabwoba, kwica nta mpamvu. Urubyiruko rero rwari rusanzwe rwarakomerejwe n'intambara imaze imyaka myinshi ndetse n'umutekano muke, none
none twahindutse igitambo cy'ihohoterwa rikorerwa imbere mu gihugu ridafite inshingiro na gato. Ibiro bya vowa de sanseva birasaba ko inzego za gisirikare n'iza gisivile mu gusubira mu murongo w'umutekano w'umujyi no gufata ingamba zihamye zo kurinda akajagari kabaye mu bice by'umujyi wa Uvira. Byanasabye kandi kuba imiryango mpuzamahanga itegamiye ku burenganzira bwa muntu ko bahaguruka kugira ngo batangire by'umwihariko ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bigabanyuke bikomeje gukorwa na wazalendo zitwaje ko zifite imbunda zishobora kwica zikigira babi cyane. Ati amaraso amaze kumeneka ari menshi, amarira yabaye menshi arenze urugero. Urubyiruko rwa Uvira ruravuga ko by'umwihariko ngo rwatunguwe n'ibikorwa by'ubwicanyi bikomeje kugenda biba mu mujyi wa Uvira. Izo ni zimwe mu nkuru zikomeje kugenda zituruka mu mujyi wa Uvira. Ubwo nagira ngo ibintu tubyinjiremo kugira ngo mubanze mwumve ese ibyo Jean-Jacques Pelusi yatangaje byaba ari bimwe mu bishobora kuza gufasha abaturage hano mu mujyi wa Uvira. Abenshi bati ni ikinyoma cyambaye ubusa, abandi bari kuvuga ibyabo. Ati ntihagire umunyamulenge uza gusubira inyuma by'umwihariko ngo yinjire mu mujyi wa Uvira kuko nta keza k'igisirikare cy'u Rwanda. Uyu ni amwe mu makuru yose namaze kuba by'umwihariko ngenda negeranya mu buryo navuga ko budasanzwe. Nyemera nkubwira yuko rero guverinoma y'u Rwanda yashimangiye yuko izakomeje gushyira mu bikorwa ingamba z'ubwirinzi n'umutekano mu gihe umutwe w'iterabwoba wa FDLR utarasenwa burundu n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi byatangajwe na ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Madamu Matilda Mukantabana mu kiganiro yagiranye n'abagize ishami rya komite y'inteko nshinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gashinzwe ububanyi n'amahanga mu gukurikirana by'umwihariko bibera ku mugabane wa Afurika. Mu kiganiro cyabaye tariki ya 22 z'ukwa mbere 2026 ni ku munsi w'ejo, ambasaderi Mukantabana yasobanuye mu buryo burambuye inkomoko ya FDLR, amateka yayo ndetse n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byayiranze mu myaka 31 ishize. Yibukije abadepite by'umwihariko bo mu mwaka w'ibihumbi 2001 Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari by'umwihariko abona byinshi bigiye bitandukanye ndetse abibutsa n'ibyabaye mu myaka igiye itandukanye byaba mu mwaka w'1994. Yagize ati kugeza ubu FDLR iracyakora mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yinjizwe mu bikorwa bya gisirikare by'igihugu kandi raporo impuguke z'umuryango w'abibumbye zikomeje kugaragaza uruhare rwayo mu bwicanyi ndetse n'ihungabana ry'umutekano. Uyu mutwe rero ugizwe n'abajenosideri wavutse mu mwaka w'1994 ntiwigeze utsindwa burundu. Abari basigaye bose bigiriye mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bafatanya n'ubutegetsi bwa Tshisekedi mu kwica n'ubundi abatutsi b'abanyekongo babarizwaga muri Kongo. Ambasaderi Mukantabana rero kandi yagaragaje ibingibi, anavuga ko hari ubufatanye bugaragara hagati y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na FDLR mu mirwano by'umwihariko ikomeje kugenda ibafata cyangwa se basakiranya na AFC M23 Alliance Fleuve Congo. Yongeyeho yuko kandi mu mpera z'umwaka w'2025 izo ngabo zagabye ibitero mu mujyi wa Bukavu wa Rubavu abigamije kwambutsa intambara ku butaka bw'u Rwanda, ariko ingabo z'u Rwanda zibikumira hakiri kare. Yanasobanuye ko kandi ingamba z'ubwirinzi ku Rwanda zashyizweho zigamije kurinda umutekano w'abaturage barwo ndetse no gukumira ibyago bishobora kwambukiranya imipaka. Anashimangira ko nta sano bafitanye no kwivanga muri politiki ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa gushyigikira umutwe uwo ari wo wose urwanira intwaro muri icyo gihugu. Ati ibikorwa byacu bigamije kurinda ubuzima bw'abanyarwanda ndetse no gukumira icyahungabanya umutekano. Tugomba gukora buri kimwe cyose kugira ngo twubahirize amasezerano ya Washington DC ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko abaturage bacu badahuye n'ihungabana. Ambasaderi Mukantabana rero yabikije abadepite bo muri Amerika ko Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite inshingano zo gushyira FDLR burundu nk'umutwe wa FDLR ndetse no gucyura abarwanyi bawo nk'uko biteganwa n'amasezerano
y'i Washington DC yashyizweho umukono ku itariki ya 27 z'ukwa gatandatu 2025, anasobanura ko kandi by'umwihariko ngo ibyo byose bigomba kurangira. Yasoza ashimangira ko ingabo z'u Rwanda zishingiye ku mpungenge zifatika ku mutekano w'igihugu kandi mu bigaragara zigomba kuryamira amajanja kugira ngo zihangane by'umwihariko n'iyi FDLR mu buryo bukomeye cyane. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero nyamuneka kwikoma u Rwanda bikomeye ku ruhare rushinzwa ku mutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi nabyo byakomeje kugenda bifata indi ntera. Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashyize ahagaragara by'umwihariko ku itariki 22 itangazo rikomeye isubiza ibyatangajwe n'umuryango wa Human Rights Watch ku kibazo cy'umutekano muke muri Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Muri iri tangazo ubutegetsi bwa Kinshasa bushinja ingabo z'u Rwanda RDF nk'abafatanyabikorwa bazo mu ihuriro rya Alliance Fleuve Congo kugira uruhare rukomeye mu ihohoterwa ikomeje kugaragara ndetse n'ihungabana ry'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nk'uko guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero ibivuga, yemeza ko hari ingabo z'u Rwanda